tulane na nagotetula monere Madam Rachel Otundo oyuko oromwana siasa na boigo omuliki asekembekeli kia Governors Watch aigakorwa somo chugusi boigo ensamene twamonere Moske Calvin Ombasa uliboigo ole omwegereriwe bwana bwamanye bantu nande oromusai yamasemo tukuri mangana y'uburayi ribaga riyomo subati asuburai na buli bali musai asuburai. Madam Rachel umusikie mheshimiwa Rachel Otundo ekero amatuko amaiga buna boni yasisi sikere abangeni kuba ababere bawo kwana amangana umusubati tagwenti ko bomurai taranyora libaga biya ntotebenga engane igakero ngukwaligani nigere nga ni tasubi ni ngana ere propaganda ngindu keke libaga li musubati asuburai ndileli litani te tukatebanga to atwal dream chandi mingi since independence kia independence na ya chite na baga kwa beta barai hanu tukate custom ni culture itu muna ntumo kusi so bone kera ba beta barai tukubona bantu bakanara that kind of thing other counties baka change tribe chinde baka change lakini kera yake so mugusi tukatubara alia ile ntukia gara tension kolangararia tuatigita hali kiana tunyago tabanga ni culture na barabumba abwati culture these other people atoteba violence atoteba mangana yande tokoteba finance na barabumba abwati problems ya finance even in these other regions ntige ndongo tebe kanene kabisa kegerete umuswati umuntu musi umuswati atigarete maiga they use stereotype umuswati ari gukoraki tari konyara lakini bande bintu bya chenchiri ndobwata abantu aba chief ndobwata aba pastor many people baka elders baka community policy who are women and the women babere chi governor others have become presidents and babere abantu babere aba MP and bali bako bana ni biru bakura ni bubiri meaning aba makuru are very good performance one get to yitete na ntusinga ira ara wa leaders batangani tusio babeta bagaka kila bagaka mbaligire tu bakwanda bamavunge bakwanda bunge banyora abanga bali bakuri ibiro bayiru ebakunye kururi guburu so bono they have that fear of the unknown kiagara bamaitenga umuntu kwirani gubire gone gasinye bakora so baligire baranga basa kubwata abantu okoboko basa kubwata abantu bali gusiye okoboko abo baligire ibiro gebi it will become a difficult thing abara bembaba njingi tukere problem ya usiga na changa discover nuko watu okoboko because bagina balingo any other time until ngakianya chae ekerajete akabwata abangina a few women okoboko oyo mo binke ya manga akabemea and there were other women also which means ngantu bakubwa because bana banta abangi barabana siasa currently abande gusiga bakokote ngamba watu okoboko na chae or somebody held their hand makamya gusuka bakayikese bali wana ntu abangina nobody is ready to hold your hand go to a political godfather or a political godmother okokokonya in networking okokokonya kwa nyolese party opposition ye party chiri most popular and at the same time okokokonya in the financial mobilization in the liwanyala kokora liwanyala kuri kichukura one in a problem ire and doing in kisi singenjaba gusi bakobanga umungina yaba sobo chikokore gasingia ekegwango kyabo gya performance yechikobe kugoro number 2 nandi baligere baro mukunga onyekulani gubuire bano bamanya gutoita sengenjo constitution ya itorenje atokonye usiri chiguri atokonye wenshuwa ngabangina have been brought on board na bakibala 2/3 gender rule ekonya hangina so bokaleta this ekonya bangina bono bakotebya atona abangina osimba kwate broko babya ariko chikwaye kubiribya nomination eka tugende tego unakwerere bya ninganeti ngura maiga ke yes ningo Rachel Otundo ningo Rachel Otundo njego ndo munyalibali nande igonde land economist kuri University ya Nairobi akorega asimni value the district lands of social ministry ya lands for a long time achangatike gasi ganda akorega asiane ya private ya evaluation after that kaidana of course ngaruyo ministry ya lands ganda akorega asiane ya evaluation nani ngasoa asevinto vya community otogwate sekiombe kitu kia usi governance watch ikugerera urai especially ugusi and at the same time ngasoa biashara vya siasa
igona onde na aligi kiruhuko kyo bunge nandi ngaligi kiruhuko kyo speaker nandi bondi ngaligi kiruhuko kyo governor bwa 2022 because I am qualified nandi rima tenga busiye tolenge tintura chenchi burai turarura how muna boni gatubate county government the top leadership wera bagakabuka wono tse koranga tuchole inde ngao ibwatu mungina at the top because kero mungina at the top you are assured dinga top leadership we get a mix tu ara bantu bonso chwa tu ari hybrid tore difference nga ura yo bwata bagakabuka konuru nubu bwata bangina na bagaka na basaye which one will do better ngaba kusiga ni mpaka nyete barre that paradigm shift and barre what it can bring on the table and I believe we carry again the mesa kirikia than what you see today. Right, mwanjimulili akurunga Madam Rachel Otundo umweshimiwa ule gboniga ukoligie kiroge kyo na niguta mangana inakwera kuri nsemo yabanyina n'uburayi. Iganda monere Mr. Calvin Ombasa umweshimiwa mbiyole. Karibu sana. Libaga uliyobura yesaba saindi li tangani Calvin Ombasa ningo. Mbiye mono. Ule na atia kabote ya bankoro kumbasa Calvin. Engoro Nyaribare wachache ward ya Birongo. Provisionally trained as a teacher, Kiswahili and history. Other than my area of specialization, niko korande ebintu byani bya private and in the more into farming. But as a provision yane na working in a number of stations like now na so many Nyataro COG, na so many secondary and other schools outside Kisii County. But I've been doing it as saying I'm giving back to the society. So I've not been doing it ngwa kanunde. But I feel nga umusaye na bakwerwa akonye umusaye ndo mwabo. And so that is why I've been doing umusaye na bantu ko murayi liba bali andiriye keren kurigereria umusaye nagwa atari bagali nene asubura iwagusina Kenya. A reason is kurigereria koru independence ya chete umusaye obere ka gutumeka oso amakuri na kobeke meino kurutamagena. This is a person or energetic. So to this extent nkorenkere nama kororanga kinguru cyumusaye kigutumeka bobe urutamagena korama wasende social media kurutamangana aramabe nabo kigwana takitumeke asinginje yokora guburayi agenda kare miremo. This is a person or energetic or amyoke kerali kuri arorenga ndi ari metukuringara buri atende yari arwetwe. Unlike these hold fossils that we've had very in office akoleta returns ne pare iri yari metwe lakini tangu atinguru tabu atimagoro aramuira ikari linye pare iri yakoroteki yari metwe. So I believe it is one of the reasons to garanga musai I uri bagali borai ne kende ngelinga we've educated umusai. The reason ne essence to amwera masoma ya nereli. So nata kira ndatume kama Somali yaye eliyo atokolera imirimo in the political office. Finally umusaye nere kinguru cyamambya na ntutakira tushake ko tayarisha barayi barajigo bargain for the national cake. Tutako morosbone gakyaro moke anyagotira so that with the time tubona tuwaga akira barayi barajigo kwana on behalf ya gusina Kenya. Wachumuli na ulega uko vira mangana hayo kuruasi Ombasa Calvin. Tuwira naso mweshimiwa Rachel Otundo lakini yanda kulika ujumbe ya unga kine anubata kumuli kunda sa mangana tukwa nengana uburahi buomo subati nubuomo sae asoro buwagusi. Tuwira mwana mweshimiwa Rachel Otundo. Ketukuli mweshimiwa kero watubikirwa sana a reason ama n'ibintu bindi bikogera umukungu so musubati aligiri kwikaranserwa asinchubura ibwatanga ko rwasaba sacha endake ingana nera korakananga umukungu ni yari mubisa b'umukungu nde ingana nekene onte tukware saiga a problem tubate muna into abangina litangani to charity starts at home na into abangina ndugwendo soka turi chikura kwa wingi and turi chikura ne chinguru and turi persistent and to be consistent asukuri chikura ine ntune problem to bwatu na bangina kyagira bangina basoka ukoligirimo kuligikabiro ko nyatari koira otiga igo tutayito tanga ndere ko koreki kuligira ntobo nande our presence ever felt
The reason why I'm saying so, unabonega musatwa kachagete kirugo cy'ubugabana. Usaje tayo nyakolengera likatantu arumuna as a deputy for example. Lakini yaike bona kana so ita nje nguri ginde kirugo cy'ubugabana. Bona rero kankara stay from my desk where I sit. Kero mundo apart from bali bakubinya bari gata gitore cyo tundo as a deputy. Meaning it is because of positioning. So unkora bori abanga bonsirita ngani bare muka igoro they strategically position themselves. Kyaro ito we position unto you to kurusi ari karonga ime ati ukora to busiga. Ine ari egente kama. Wana menye ko chaso wa kachikura. Awonte to tabanga egente ba ka batugwirete more than women. Aba ka batugwirete asenje bare informed. That is why ajore gabana umuntu we gabana umugungu umusacha ajore umusacha undi abakuru abanga bakumuhakira chikura. Musacha be deputy abuna basacha boka lakini omunye nawe ngane gavana acha ore deputy mukungu sorry acha ore deputy mukungu abanga boka bakakamba wakakura why asenga njaba bakakamba so meta ni mama yiri their rights yani tali ngaba so meta bakakamba bosi baso meta bakaka yani bakakamba more informed watu umani nari mbege nete in representation wata getekere sege tukena baro batoka space yabana korteki naba sana baro bachakire goja in that kind of man, and I congratulate them because they are really coming up. Well, no integrate ko tabanga ase position yiyo kwanya bana bangina bange ngeke apate go twala apate ko ba informed chinse jiri news yere ega kali chikoni koroshe ndagira uso kwanya bangina bange asiki TV uso ready bate to katekera amangana ali akuru ngachi opera ngachi soap opera mecheso ni chikosoli lakini woni gamna corona yacha abangina baito ba very informed because to now to got a lot of free time siasa na bona mwali kukwana kiake ninkeyo bona ba very so informed bona because of that abangina ba understand ekibiro bya nomination talinga biro abangina mbali ibiro binde tebirogo bya women rep ngatali ngakero okigutanga bangina bande so bachiri ku understand nande ba understand yobora yekero ba burgiye ku county abangina bange they found it very difficult to access account tebanyora account gere yabanyane. So for that reason baligere iri banyori ngano nandi tukuna tukutwara our space in the county. Now as media you have done your role asoko somya abantu baito amangana somya abantu baito amangana siasa nani akibako nto kwa kachikura. A problem to what is happening is abangina bali abanene professional. Let me talk about professional women. Women who are very elected. A problem women will be elected, but what they don't mentor. Abandi batara be elected bago chukurunsiga barabake. Ntubona to gocha mne bolo nanya kana jimununde ngo chigurega apart from honorable Karua. Ntebese gusi abandi bararo ba mata Karua bararo bato mentri. Let me talk about the ones in Kisii. The ones in Kisii apart from honorable Nyamato nanya kana nani mungununde na abandi bono months bararo the current crop bararo bago to mentor in any way. In any problem to gate bono abagaka bawo take advantage of the women baba ngainanga to make it chikora barimba bwate byabo bona bangina ba understand and ba understand their space and ba already abasaya mna bakokora musaya ga gutunira abasaya ba mu aba muruberera banyara chikora abangina bachikuriya resinga kwa ni to kutkara mayiga onya na abasaya na ona obalinga mayiga mna into batwetire bachiri kutubusia abangina tutokanda kutkama. So I think in thinking abangina bali kubikira bandi kuchikora ya chinchiri. Wait for 2022. Bali mo correct difference. Me kara chagira kwanza aga sakurukunga bonchaliga. As to what by election, you are going to see what there is. Ane the comment rani ndiki bonchali. Mentrani ntebega. Abangina baito ntubate nominated women. Ntubate elected women. About women reps tubate. Nami ntubate an elected two elected MCs yomanyambira no ndikisi. Pamoja na other women leaders, women professionals. We are now watching you. Kera kwanya ngote abonga bangina bali ko birogo bangina kiam. Ono mo woro gaiga, ohiba baki ticket in a big party. Oyo gaiga baka kabaita bete, romo ga ko ya kwete bakata ko mo abali chikura. Ono tigatorore ono this time ngocha mole wana mumu bugatesi. And to ko baramo to support another man elsewhere. You know to ko tebanga you have a problem. Lakini mo ngomo kensa, era understand it about problem. Enena bako ba ready work na ndi ntukene kyo toita financial mobilization bangina baito banene bali ko kama apo ke mungu kuri kichikura yana tutube kyamo na bangina intokoreki tumubwatsi in mobilization ngoko nanga men barabaja in financial mobilization than us jana oninje ndakao cha kuri kichibasa na sawa sawa chango cha kuri ali kurwa bambwatisi ntyo korera ekeroki anikyo bugabana lakini bona bangina bali ko ba ready kyaba mba understand tubakagetenga chibasa ngoko kwa une party uso kwa from somewhere else umawacha kuri kichikura
mama etinga wikiro umne kyobo kaba needs 100 million or 200 million money which you cannot have, in which case we come and kubwatsi abuna watu oje turanira magega lakini bona muna nakwanirega. I believe from here abantu bayibura n'umuco mata y'abantu biyanga ki what happens iki ari kina kiya kogara tuena ma ane go tokuwo mwe ndo bangana ki to bwa to koboko ndi to gande tubusiga inga because abanya koboko kwetu ko bwatu tutaendelea mbele. Asante sana Mheshimiwa Rachel Otundo asincho yokwera mangana yibu ya Kigima wajumuliye ku Gatembe Television na network chiti enna mu rubuli kunga etuona turamo nabarayi asenseme yo mwali Kigima Rachel Otundo no Mheshimiwa Calvin Ombasa musike Calvin. Yes. Ekero kuri ile county government ya Kisii bono liba kali musae na ile liba gabi ya Kigima ko bumurai. It is quite unfortunate etugwate county government eyo musaya champion takaranga ovekiro muskongwa yororo na omukonyo emangi kabwato kwegenanga omusaya mutakwa waringe space. Unfortunately taj koe gulibaga lingana buna yarenge and actually uise kurige nonyene nchera amabagari yo waziri abagetwe because umusaya irete chinga kichinyinga ko kambeni lyongwaye umusaya eturibaga elimu yobo waziri na eliyo tali umusaya aliye to freelinga mbakonyo muskongwaye. It was the intervention yo Muske Stephen Kalonzo Musyoka we candidate yana nagwatu mwana omoke uliyo bunge bwabo machogo obuwa aso wanja kwago mongere libaga. So and it is because of that frustrations to aiteri buno musai. That is why we feel ndota kiri to be spoon fed. We need now to move out to ligichikora buno musacho yo nera go chokora ki oliya so that we fight for our space. Ndota yiwo chokora terekero ga hakwe. You have to go out oliya so there is no representation in the county ya Kisii na Kisii yaito. Right, ekero kurigeli ayimbone no muntu bene Calvin Ombasa kurunyali bali. Kwa lelo kisiasa au ngaki uburayi bokoba nyali bali ewodi ya ngaki kurukwa Birongo ward kwa lelo kurumaega suburayi bwa beiro gucha nkikuruke kirabi korekane umusaise ko ulibaga ara Birongo ward. Kurumaiga, maybe let me talk about Kurutua Chagete, the county government devolution ya chitoko 2013 tuachiro bochori kabere na kero kurigereria abagaka tuabere tugotuma gucia se county government ngabagende batoretere babere bakorokana n'abantu bakogenda bachikorengereria bachukuru babo so amagenderaria tuabege tuate priority buna bakiekura to realize lenga taliwo ikereka and because of that is why not evident nchebono tidani chebuno musae nitomwe nyendendete because timbu ati bachukuru ngo chikorigeria all I'm going to do no elinga nyende nkorera abantu yeah. Right, kwa uro mwachumulili kwa lwakisema kye Birongo ward musaingo ya kulina gukwa na beneteleni utachiti ena mubwato kubulia sale yendra komenta kubeka ujumbe yago 0703 414127 emasemo tuli Mheshimiwa Rachel Otundo kwa bile siasa asinga kintande kwa rele amangana siasa na kogenda nkikaye bene kikusukumetinga bumomo swat ekeni gutinga naye na busa ine kula county government ya Kisii. Litanganito tote banga ebirugo byonspi we are all allowed kuligia kana umungina wada no musayo tena mugaka ndola allowed kuligia birugo ebyo nande ekirugo kya county government a qualification ni degree many people got a degree even they can go to a passion and over ready what kuligia kirugo so I have every right what kuligia kirugo because it's in the qualified in area but the degree apart from that there is sangana kolpega serikali when you understand the management of finances management of human resource na management ya Syria ubone to kokora bono nje ntaito gotebanga egento sugumite mono kilinga we also need our space in the political arena abakumbara to qualified and ko bachigabana lakini wale tuanze kuliranga ya top leadership they are only men alone. There is no way a woman can be there unless nayo tichiba gotebanga in siasa you don't get for free. You must fight for that space. So that is why nchintini nti kwa kurusinisha bangina baminto kusoko nganento bangina kunara tulikiara bangina mbara tatwa to bwoba bangi sana bara bakonyara tatwa to bwoba taracha busyo bachikurikiro geke bano nche wonjete ndi gikiro gekega
nani mboro kinga kibunte ko koru the way in kori ri kengina because in as much as that origiri the county government yetu abakorra doa madoa yaroro munyaro chitinde kunyate babon lakini ntagita katabanga engineer ngo so county government muno munyina litanga bangina mamanyite amangana yokubaga amali ikigere kina kigentu ke tatanishi kabisa kwanya oranga abantu bande bagakorera ibintu bingi abandi bagakorera no CMCH mu wita kwanya oranga igaba ni gutumya kiganda uriyanchete amakorera amagendero uriyatanchete utaka makorera amagendero so at the end of the day abantu bamuhita busa so iyo usawa tutaleta roga sikira toki na nyekende ke utoka ni usawa onye chipara tuagenda chagenda kile ward chagenda the same irrespective of whether MCO you nari naye usitali naye usitali mo MCO okorera gas abantu okorera gas na abantu bali magega bali bakorete chikura bali bagera tukara sticker wekyo that is one even tukendi ya kabere tukuna ufisadi mwingi na wakizoa osi akilikuwa mali ya osi akilikuwa kwa saidi obukurumi mboro na wastage tumeko kwa kusi wastage nero so ebinte bibere bono ekero kubibeka omungina nama tutumia mali that is well known ikintu bwa ndikota ikiyagara ewe sura omungina te kubikana asimu gakara kwa the same amount of money ntuma te kukunga na wasacha bakusacha lakini ntu tumai lakini these days yabakunga bakusacha nande bakunga igona bongo kolega asiyo kunga mali yali akore the right things each para ani ntuntu angete quality ani mno mintate abagaiga omo wake ari akore ndo report egemes abangina wikutukura check usika asiri yakorwa so we will be much interested in quality into kinende tukwanira apart from distribution ne yikuru ku search mono tuyala nyiruka asiri songa innovation into mno ne on getting abusika ikatokore a lot of innovation na bono ikatoligi ngakia basaiba itwa kana chigas ikatoligi enchira ndinde tukote bantu nitenda te factory ya matoke usia na wana tu ata tu factory ya matoke kaichiri class toka abantu basinye bakwira basimigete they don't know what they do alimeru abantu bako export paka matoka mabese akoba packed aba exported then tuya tukutwa makota abantu wetu bakwanda benchmarking usenga hii bako na meru baresa matoka hii abantu bakwira nentu toira matoka ito igona arule idea go check county government bachiko collegas that is what they should do one a problem with you nero to bugate bono nchi ngote baiga nchi for me ebasiane ngo to identify potential factories or industries or investments chiri within Busi kana shi identify manya kwenda ndigie ngole a deliberate effort yo kuri investors baje ba university na substone kwa bwake bantu bago oto boya magana kwa buri ngake magana ari mu ko nju amaweke factory in state valley government baito so we look for investors baje ba invest to create jobs for our people we can take up even to kini ya kabili to about social corporate social responsibility to what want we to anta na energy corporate businesses baje bakora biashara seita tuta tukumanya nki bakuguchi society nani mu bali gete mbago chapato kinga bali gete abantu baboboka and at the same time baro si biashara bairo tuangalie hiyo lazima tuangalie pia mambo ya talent pays a lot of money lakini bone hivi talent wa Western ndio naba kusi ikiagara number 1 ndio tuboka tunonye mnanjenda ngalo tunamana ngo begaba theater center abantu bali bako active bakotera bakora kike banyorere injira yo ku market talents nani the self sustaining tolenge turabona tubate chi stadium nani to agache chinde in the sub counties mpaka ward see we can manage to make sure kunya kutora to quality abantu bakwakanye nemepira to abanacha kuzira at the end of the day to arentu a team yetu nente kwa national one got what the stadium where korekane kieni for meetings that is the problem where we have to twara abantu with athletics no era new video to celebrate every other time to anya kubona ya go train ko kubati ya go train ga Rift Valley na to kuri yoberimo olete mondoro abeke camp na train to abantu band athletics so that is another area that really must be looked at even to kenenta ndikotewa usigaiga ntubate ayamno mundo ya matari yawe chokore asiyabika utafanya kazi na watu wengine na mtasaidiana na andira simo kwa nyanya na agriculture itekine uri ringa yoko na chi market na ki bring other crops on by right ram yero yacha igacha ntwa katwali by right ram kan ya kuwe bono it's making a lot of money you want that by right ram bona ndira tuko to kusiga iga ila to introduce other new crops to replace the other crops we have tuta itano na avocado to atabe tuku na banana asiye abantu bacho nonye banana biscuits kwa sujo to sukari nguruwe ro sugu so we must find markets for kigara mna wana tuwa kitu tukatwara agriculture yaito
ya chile ya kule sana ikini nito itokoto bote bana mangana health ngero no nito bote no every time tu na tanga health ngero ya kwa zubia health ni problem ni sana lazima tuangalie chi dispensary chi center chi agaje tu chitana kubikurumo manya itano Mario na Mario ga to ka alisinya kitali management obukurumo mboke ebintu byonse itafanywa mzuri. Kwa hivyo mwange gasi na tukuno mwingine angalia hapo mtashikiliana na wengine. Ndio sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa. Kwa hivyo mwanjo mwaliringa mheshimiwa Rachel Otundo abokwana te yasinji chingaki o muske Calvin. Yes. Lero ga libagali musaye abantu ba ikisemo chairondi bali gotebanga lero iga bamwiringa naye bakochikura nkikubwate wayu nkikubwate uchaza abantu igente getangani ikeringa ingisa kobanga bangaire chikura lero iga ni filetinga abantu baito bakuruwara na wimbo tukogatimba bwati kipara kirabamyo kigucinya gitari so nintakete go create good roads network kinya gitari kiyaito na boko nyoranga we have dispensaries asibinyoro lakini ebirororo amabati busa building but Mario gatakore tiki kalime so ingisa ko banga abantu mirarero to the county government egento ndachiko champion phone kelinga ki dispensary chire buone chi health center chire buone ase ward yane inga Mario gombairere and another thing nearinga youth omusayo Kenya constitutionally naire 30% ase kitenda cha serikali ye county government yetu so umanye ko nyoranga musayo tari ko uribaga yo gakore biashara ibi kitenda so I'll be demanding for inga inche karanga 30% ya birungo ward ndarairira abasaye bibinde mwo koraki munya kubagana yeah. Right, uno mwancho mweleti yandali ujumbe bali kile gawe tena tora munabara hai kalu Mombasa oyo kulikira ukibo governor gaiga Madam Rachel Otundo endo chigiga amangana na mange sana gaiga omweske abwata sole kulendega utenga Isaac Abulali from Basi Chache Bugichoncho. Why is it difficult for a woman to persuade the women to fraud themselves? Why Madam is opposing BBI, and yet this is where I know there's power found. Libuli ya chilewao Yatemba TV omusa uyunigo akuana amangana musa uyunigo akuana amangana maya tigatua gache abarai vamambia uyumomanyi nyangau unyanchonolia Millicent Nyangarisi kurwa chinsa mochi ya ugembo Rachel na isaine koba umu governor emirimago korane miya tigatoe umu kunguri baga Joshua Munguru Ishmael kurwa nyateko mirimani kinyose ai unsarigo naboto gote biyase ai tu abarai yabu Madam Rachel na isaine koba umu governor. Asante sana Joshua Munguru. We are wanting Raila Naisaine in our community to be one in top leader if possible from Mother Benz. Watenga eko kwa Rachel Otundo. Asante sana. Richard Ndubi kurwa aliyo moro nkwanili abara yabo gasibaho koranengia musawiyo abantu babirongo mbamurejeze na baise ine nkwa na enengia tindamanya yagro na Richard Ndubi. Asante sana, thank you. Hi, please save I want to unyancha okay. Asante sana ujumbe yabo na nyerere, thank you very much. Iyo kora yere personal kidogo. Asante sana ujago ntenye bimo sana kwa ni abara ine Madam Rachel yale kwa irungo ngwa kwa na kubulinga inkira kori goro ya obolemi ngwa kwa ngane yu akorunga Richard Anyalibo korwa chisemo chia geteni. Asante sana obole minkore ngwa kwa nera yesa nyaba okura musobe to watching live bimo sana umugabana guchikoba Rachel Otundo talera abantu bonsi nyemba cyonse bakumanye enkwanya ko enda soba kote boge ndoro bakumanye muisaine. Thank you. Yes, munasema ukweli Karwini na Rachel tikangubura iboko lima oncherere abantu bonsi chingaki cy'abaraka cyahitira bangina barahego nabasaye bakali ko boliga ujumbe chene ne chinge chige chaga morning ayosarigo kanda amuso ana bimo sana uyokora nere amangana yana anyarili. Asante sana Dr. Davis Omariba personal eyina anyiguro ujumbe. Thank you very much tutaongea. Asante sana buno asili nchu chikumnyoka nindo chinga negwata mangana Madam Rachel Mheshimiwa abantu mbale batali kunyara abandi batukunga disabled ase chiko community abantu babwatuka ni kwabene kirengeri kyongerekeke yaliko bago ko rubo governor inkira choko rasebali yasi yedekemo itande tugotebanga ekatu ko rubo governor ne mbondi gantu bana tukonyora services na empowerment ya youth na bangina
na disabled nonyina bagaka bali bagotaka kobamu njirinde ngeretinga abantu abamuna bawo lazima tutawasaidia tugere tukobakolili tangani tukora twarana wana disabled kututwara audit proper audit and ensure nga kiro ya mu disabled na registered na ADPK area ya disabilities na registered na ile lindara arakonyu kwanza ne serikali ile national kato ikirega tuamenya kokonya abantu aba in accordance na bakwenya bakonyara karosikiro mbe tutawasaidia neki skuru tubantu kuchirigeria torre gusenchiro chigoketa for these people ikiyagera tutakole tigo itakuwa ni ngumu nane ntolengete ne biyumbe abangina na youth to bakon edi bon tagi biyumbe biyuko bachi amangana yere we will do it in a structured way so kwa abantu chesa bate bantu bakora na ni kwa follow up to ensure program ya beire we tibasa kwa bakwira nani beire abandi bakora banyora so we are thinking about that and in dengaretinga nonye na mangane kitenda uyo mintu Calvin yateba konte toteba iga abasaira watenga 30% yende sabasaira nabangina lakini at the end of the day kwanya basaba nabangina ambapo atwesa litaka ni wikamba konye to ensure nga register companies from all over within the county and toro si within the county toro si ekiti ke bwate chibasa chibasa chiko konya abantu oriyo yetenda ni supply oko mo yetenda ya ko manage and at the same time ikero kwa bairi kwa baache resources yechi batumia nani kwa banacha when they are being paid nandi wanshwanga oyo nyonyolire kwara musuki kando kwara liyo ndinera nyola nero kwa musuki kando nera nyola so that many people benefit from the county cake ndengera tibakana no chipara ebi para bidipsini byale mulama koko twalenta kamara mtobeke nguru elinde abana inchi banyoro besa bankuru wabo kena baruge gendereria alafu ntagete koge kwana about bibia. Alright, mbio mono sana korenginga ntubwate jide kankege chia kamire kure ntubara jide ke 10 kumonchumule tunyore okuralia ko mwagose litangaza kure samiri jumbe studio ya kabere tukwira no mwanchumule toswasingane ngana BBI ngani tukuchukua manyanga na yote nene tuskatu chiale kurunga getembe television right abu yake mwana mwanchumule karibu na nde asembeo kadrochi chitu chia kane chia tuwakia kiongotio lakini gotambe na mchiko baigo munga ntikuira na alse almost Rachel Otundo engana yago ine ayo norobotu wa BBI yamatu bombo rubyo litanga njede tukotebanga igongo pos BBI ase amangana kubwati gotimbe support samangana kubwati elimo BBI ego tukogera litanga ntukota constitution 2010 ebwate bintu byose baka inclusion nero bakibintu byose pingiroro problem yerense ikogera tukurwana nise ngiye kwiba gwechikura ukwiba gwechikura nkora ba properly addressed as BBI igo bado tuibe chikura bado tutapigana na bakireti gasirikindi ntukendi ya kabere ndoko abantu birugo mu prime minister birugo 5 kera kitura kirikino cyuziko bwate birugo 5 ntutigala tolense gega ntukendi ya gatatu ebintu biri proposed as BBI bitagete kibasa kinyingi sana ko implement chi constituency chonsi ande chikakala elisi wanzu tuzari konyora yamuruka tubwate nyamire uchiza unfortunate nande nebirugo biri byose babikire bingi at the end of the day umwana engineer gutukulira kulira lise limu kyagara wika finance ibindege kyagara serikali yenyene yaroreka ninga tubwate besa cyasa cy'ipolitike serikali nandi problem none ya corruption tera properly addressed kyano nyemboni yokiringi gutangite president pamoja ne team ya yengima udi na corruption president yo manyene gato tabi na 2 billion echiko every day kini kiyo kimutangite gutanga cyibase echo igona instead bakanya kutomentera cyibase ngabantu bamintonye mu weti BBI mobe tayari kujufandi yegenteki garama ya maisha yende chu ofisi ya kiregento lazima yende chu ento kende tokoterwa ya BBI na mo tanga mabanga nantoriketa from the BBI itagane constitution ya 2010 ne ketete for abangina e problem to watu ne national assembly patata tukora siri chiko wanye mbona batakiri baro siri chiki nti uno mungina ngo tabanga enyo niliye ko bako ganye bwa talitangani mane sinyo ni chikaka lego tebiri kurware ibi byasaba bindi binawo nti komentaranga na only style BBI ile amangana nomination yabangina it is not very clear and it teach part chirishinge into abangina
eto wasali kuchipati chine twata bunga ligi women rep usali gi nyotri kuri women rep suka ba kusikiba ba bagaka chi ticket asa nyencho chipati chine chikwa bagaka chi ticket bakungu ba saidani chipati bike nande ba chenchi ninga wana chikura ndo lwa chikwa nominated bako nominated ko chipati chiri chibwa chikura chinyinge iyi nominated ne chipati chiri bere go sai sato chiri chiko kurwa na igoro wana bangina bakaba kutoka esiko ba kuchandika bamanya ko dangi ngin taking care addressed inga abantu bako chobna chikandidate ba observe two thirds gender rule lakini ntegete gukura ngakara bako tobege ndegwa bamanya kubeka iraida no party ito ko bwati ari chiko ngo cross gurire bunge yoge taking care igo for that reason abangina nonye ni asara bya nomination is not clear nani intumna into to ko society na usiga akiri patriarcho nikisa sikiri chibwata abantu abake nomination ni ko benko unabona ko politics wali ngo bere utanga ndozo tanga ndibone constituency kwanya yabo njawi watu 50,000 people kwani wali mbasika bwate 89 bana wali chikura je ngaina bangina babiri ni ngoko choro that is a question and then abangina bane kuri gitoro bogawan bane kuri gibaro senate abando ba MC no ba MP ibiro ko bya nomination bikara go MC no ba MP ni ngoko ba nominated bali gitio wani bali gitio senate bali gitio bogawan nchirende mheshimiwa aende mtubene tuya sora kwa BBI you don't support nani wote ya bantu ba mintunga koko na chumuragia kwanyara korengereri onyo kuna chokorenge ntuke konya kubeka lunga ki umuntu akwaye bribe umanya gwitia bantu bakuru ti condition bamanya gwitia usakurige na bunge boniga abunge bono bachakira no kuchadili ngenteke ndama yetenga na bachadili bado ngo toke wichi so mwana nje lakini ko chadili bali kera mbaroche chi problem chikotek nchirororo nta yote ko tabanga asenye njego abana nchi ba mintu ni no banyene muri konye ikera report wa PBI igole interested asogo fefa abana siasa ngo at interest ono mwana nchi olikomo niyo chandegete chegera nona mamuri chichaye bintu byao bya mugondo kendi kyonsi evidence arabu echi price yakodeki shachiro ni twachandikire hono BBI toriga kuchibosio gapo useme cyane neme byo mono sana mheshimiwa turane ase Calvin ase yichingaki ubwa matibona BBI na wonte tamba no recording tindiko what is BBI I'm not supporting BBI nata kankor kiga usarigo umumosachu umuligereria serikali ya itago tatenga wetera se document ya BBI tax holiday nero asomusai for 7 years nataka kubuliga abasaye mbalenga babwate biashara ye in Kenya currently unatokukwana because we don't have the financial resources. Two, keroko nge tax holiday kuri nende gari petrol eliye gari yako endeni in the petrol station taliko tebanga nabasaye ngo chikurimukia bikera mabuta are tax free so musaye nchirate yara betaka ne tax and I'm foreseeing a scenario serikali kutumena tweet document ya BBI bakogenda buswate yaba bunge chenchia ekwerende article egotebanga musaye taka ne bango because the government cannot learn onya basaye mbakuruwe bango because mtu abange namanya goteba ige reason yende melinga nkoto ntwaroranga MCAs we grant ya 2 million bagaiti BBI from the county assemblies but almost ayo Kenya osomire obwateri deni ya help serikali yangira komo emiremo because nero ya mwete kosi etari in the market demand otebiri wonga lazima kane help ikiye kogera tutarwere waiver in this BBI nga onde bwese obwateri deni ya help tali gochiwakana kurwa gutogende after BBI togende tole abakenu mwetenga nje mumosaye serikali ya webri deni riri wenga chaka kustruggle n'obugima so am I going to do business work and help igone montobenne you're not for it I'm not for it right ase edekemo kigali kyatonyolire lero iga umubirongo ward ogotengera no mugusi ingana yabunereriye gukia sibale kwanyiro libaga gukwanabo masemo nkikorwa boli sedekemo iga Calvin mbiye muno nabo enare gocha gusaba omwanchu muligerelinga bono nerenga kiyekire revolution enarenga kiyekire tokwata mabadiliko abangi na motegererete abasaye motegererete torosi alliance we take over this leadership come 2022 and finally abantu bane babirongo ni maitenga abasaye mambi nkombera na torasi njugo kole wiki yogo sabari ase district ya Taracha ime yake oke tumira ne mambi tokorogo saba korwoto ande tubate kanisa ya Irondi SDA ekabwato gosangereria mbiye mono Tomono sana asante sana mheshimiwa Calvin mheshimiwa governor Ogochikoba
asedeke mwe kwa na ngono mugusi chiyomba cyo mugusi cyose bagatkengerate ingene yawe wo mweneliye yakandukiga cyakire kingi sana umungina akwa na ribero yeli mabuta MF2 Jason Musaro muweko Anthony Eliangiranye mu Mrecho akosawa Rechumbi mono maro emangana mangi Charles nyabayo kiamirega ambia Recho atembe marani anatosha mistera wa marani kurugirongo yemere Eric Nyabutumbi mono sana Calvin abangi sana bali kirimbe mono sana ngana yawe sedekemo lisangani toteba uburai nubwo abantu bonse ikiyagara none n'ubukira none nka ikiri into cy'abantu bonse none ga muna murega yatende tigira abantu bonse moro basambara bagaka bangina bonse are all here ono ntete koteba ndi tikatoba iko ono ntete koteba kugotoya bantu bami kumuranje soka muri gicikura soka muri gicikura weda mubwata kibesa weda mubwata basa irinde turi gicikura twera sabantu baitu ento abantu bami into tokubatebera mu bazo turigerera intamsi basa turigerera intamsi yega stoko chokora cyaci basa cyo soko y'umuntu bweci basa bawo cyakugure nawo kubura nabawo twugutreat at the end of the day indi to turana ko bibiroge abagaka bagutubuga senje bagutwara kibasa nyindi nakiyeka bakubuwa basa nakiyeka bakubuwa bangina one for that reason abangina nabagaka ono karali abangina nabasaya karali kiri ngende kibasa kali kurusa abagaka karantu tubekerendu bitangani kiya baro bahara kambiri kena nabawo tukundi baro bahara kambiri muna abagaka murali kiri abasaya murali kiri nabangina tore gasina tokokora inje mumungina ose mumanye tabangina mumete butambi bayino munchitoko banyu mugaka to no mugaka ndi kwensi obere no kiruko kindi kyonse okore gasingi turiza woman behind ibo mukumu no muntu mwana namate kubange ibintu abagaka nabaya kati ibintu bari too generous bantu bali baranye bakubayenda agira yonsi beba bari bakari bayino wone se ka asante sana omuske Recho Otundo asichinga kimbe mono sana amuske Calvin asichinga ki mwanju mulimi mono sana asinji kwa bere na intu etwelenga monere oyo kulikirwo kibo governor ubigoro umuliki bukimbe kia governor suwa Madam Recho Otundo nere omuske Calvin ombasa mumusaye mwana siasa kulijensa mchenyeri wali birongo tuwasangira naye mwanju mulimi mono sana kwa niaba ya bonse bayine kinga murubuli uchirembo naandika kichindi ntubalete asamangana yu ama yana mange kuriyo sema transmission yalenge nera kurunga Abigail Nyanchamana nere Ruth Aluda yana kurunga the strong and courageous man Geoffrey Onsarigo. Indeed you are a strong and courageous viewer. Tumerenga kende. Bye bye, we love you so much. Thank you for watching.